yen na kuor no ta kon re ko problem ge ko chen ko no le ko la ya ta tin chi ngak ken jen mo kon problem cha la dina wa so my message so leave all the blaming on social media just be happy because we get into new year right now so coming 2 months or 1 month upcoming so we'll have a decision so the peace will come in Gambela through what through whatever so I know if they don't accept peace so we will decide in coming new year so just right now ignore everything so kwale men bi angaj bo yen jitor pam in new year term ata dawrini so man da den tenentin ana wo yene ko on jal do metal kum ma jel ge ken na jirotol redo kambal siglu nga bol ci angaj ro yen kel de la de encore même meter ko no me ci ko nga ke ci encore nga ci ko chereng ke ci ko jan ke ci ko tiene ne de ko no tie cái chia cor chen wow cái chia cor chen tan cái chia cor gan ma juk ka kwang cái chia cor ngad man nor kon ko ken cor me point koran kon dia buluno ko ber jar na drop dan gor no business ne so on term cor me mater me cor buluno dung dan kon dia mete ne ri ben tong mi si ko bo ko ba bo long na wo cha dup cha ga yar cha business dia la block so we mean that a generate kulare dan and ko jela sido kono gambel ngai kono to kono war dan dia so make sure please so stop blaming on social media stop right now don't blame guy ja uber or guy joe whatever so don't blame yourself just keep quiet but we will have a decision in coming new year so make sure right now that dry season is coming so we mean that everything will be good so we're always the light dry season ngai jena on war no no pin good kon war kar no pin good ay jere ka ba logo pin good ge je mede jongo korma ti korga ja ka ti korga jo ka ti kon war ke ni lo koran kon dia la nur na bar na kan nur this is my advice because blaming kun ar blame mo na ar ka gang to lone so to top palaka please leave them so general lam nyakong yeah I will call you bichol cheben ko dong ba store gakta mon cheben go del ro ku me tot me del la point la bi for new year and we bichol go nu ti o men jog ye o kor me chi kor ka ja ye kor ka jo koran kon wor ko bar na ko kon again message de campaign important just leave all blame to top falake by decision je a pin good men go lo de men dini jana long o men di long men nga ba ro da kan ber kan lai de ne bin a pin good ba chwap ba wang a pin manaren do ni chung na